kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Anya day tararamida Mary anak ko. Dalusak ti bodega nang. Apay nga raw, ngayon mo dagiti na ikarto na papapail kan badbadaw. Ibasurak dagitan nanang. Ibasura tayon, tapno mausar tayo ti bodega. Anya? Apay ayan nanang. Iti anya makagapaw nga ibasuram. Daanan dagita nanang. Saanan ang mausar? Nagbuot to pa yung tidaduma. Ay sana mabalay nga ibasuram. Wano puram dagita. Jak itulaw, Mary. Ay nawaw. Amumay, tamano atawunaan nga iduldulin ko dagita. Amuman na patug dagita kanyak. Mapamuki din puran. Ay, isublim dagita akarnaon. Ang nanang, awanan sirbi dagitoy. Di ko na pa. Agam no siya, napatag dagita. Isu nga isublim dagita, Mary. Isublim no kurat. Isublim! Uy, Mary, ada ka mat? Maki-standbyak man ken ka, Mari. Ay, kunak man no dalusam ti bodega yo, Mare. Kumaa, ngamsaan kon nga intuloy, Mari. Apay mo, Mare? Madini nanang amay basura dagiti koleksyon na, Mari. Ay, gamit yung sapay mo, edi elementary yata yung tidaduma, Mare. Aywan, Mari. Papel, sapatos, bado, ken bagmi, idi ubing kami pailaang tilinaon dayja a bodega. Ay, kasta siguro at talaga dagiti babakit, Mare. Mahilig da amang iduldulin iti gamit. Kasta mo laang ninanang ko, Oray na perde a sapatos, idulin na lata. Dahita siguro, tay kun kunada a sentimental value, Mare. Wen ay na, nakarugrugi takitaan. Awan matten sirbi dagi jay, ngam ukupan nakit din. Imbis mausar ti bodega, saanan tanap-nap no mat iti basura. Ay, una yun aya. Umay ka no ni Manong Jonas inton bigat nanang. Anya ti umay na ibaga. Diyak mo nanang. Kailiw na kayo siguro Ay nawaw. Ay, kailiw na. Wano adalaang ti masapul na. Ay nawaw. Negatibo man nga minan adagos ti adda dita panunot yun nanang. Kabisadaw ti ugali day jaya kabsat mau. Imbis maragsakan kayo kumataw may ni Manong Jonas dito'y balay. Kasanaw, no maikot apaan nagtumanain. Awan mat siguro ti makagapo tapno aramidan na ti kasta, nana. Ay, di mo man kanunungan ti aramid jay kabsat mau si Kameray. Nalipatam ka day, ti naramid na idi na minsan nagawid dito'y balay. Kasta una iti ungot na kanya. Isu nga ibagam. Tauray saanin nga umay, no umay na tumulaang ungtan. Ang dagsapsapol iti palay nga abangan na, Mary ading kaw. Dayta ka diti umay mo ibaga, Manong. Uy, nalagip ko nga da bodega tayo. Mabalin mo adalusan na dyan. Tayo supay ipaabang yaw kaninana. Ado mo tinay karton papel, bado, kas kada kumpormi dita, Manong. Apay nga minadiyo po oran. No saan matla maus-usar, ibasura yung kitdi, tapno saan napasalsali. Ninanang man ti kasarita, Manong. Jakla kaya't yagsasao. May samat nga min ninanang. Uray na perdi agamit, kaya't nang iduldulin. Adda sentimental value dagi jay agamit ken kwa na, Manong.
Isu siguro nga aging gaita kat di na kayat apuuran wano ibasura tayo. Unangam sayang mati oportunidad. Imbes sa pagkwartaan tayo na ita bodega. Ay kat kasaritam ani nanang. Bareng itulok na ti bodega manong. Imbagam ka di ka ni nanang nga irwar mo dagita a karton manong. Amuna ka di? Di mo laptan ibagbaga. Ay nawaw. Ang mga nuday tantupay ti pakaupayan na. Anya mo tanda kita koleksyon ni nanang. Agraman na perdi a sapatos kas kada agbubuot alupot. Kaya't nang iduldulin. Gagangay siguro iti bumakit manong. Sana mo tamabalin at ilang kayat ni nanang ti matungtungpal. Sayang mat ti maurnong ako maakwarta no may paabang ti bodega. Kita amkit de, no adda uman na yan dagita a karton iti kusina, ta iyakar mo langan ijay. Awan ti may pakitak no bilang man ta saludsudan ni nanang. Siyak ti makaammo ang makisarita ka ni nanang ading ko. Kita di mo manan ungungtan. Ipalawag mo ana sayat ken kuana tapno maawatan na manong. Ay nawaw, dinalos ang bagayam ti bodega, Jonas, anak ko. Wala ta may paabang nanang. Sayang mag. Ayan nga, dagiti koleksyon ko. Aday ti kusina ti daduma. Ti daduma impor kon. Anya? Impo or mau kunam? Wala nang. Iso pa ya may warwara dita no sana mapuuran. Amo yumay, tanapatagdagi jay kanyak. Apaya pinuran yaw. Di kay makaaw-awat mo't nanang. Awan nga rod pa kay dulinan na. Masapo lang madalusan ti bodega, tay iso pa ti maurnong nga abang. Iso pa ya gastusin niyaw. Ay nawaw. Ay, saan? Ha? Saan na mabalay? Isubliyaw ti koleksyon kaw. Inong tamsamot ni nanang itay awanak manong. Talaga nga inungtak. Ay nawaw, imbagak mo't adi mo ungungtan. Apay, ag drama man ang radya bakag. San mo't nga rod ama kasarita na sayaat. Amangan kunak no gimura. Anya ko mati gumuraan na, kat puno mati imbagak. Diyak mo manong. Si kaman ti makisarita ken kuana. Di na mo't sungbatan no kasta nga da ibagak. Bay-bay am ni nanang. Agin man ang radya. Mare, nakitak mo't at dinalusan ni Manong mau ti bodega yaw. Pinuuran na paikit di tidaduma koleksyon ni nanang Ay nawaw. Apay mo't piman. Kastamat ni manong. No anya tinapanunot na, isumat ti aramidan na. Ala, naimbag ano sana sa pulin jay bakit? Sapsapulan na nga rod mare. Iso paikit din tinakaupayan na. Di matan sumungbat no kasta kasarsarita. Ala, ni Manong mo nga may numaminsan mare. Sa bali mo ti ugali na. Day nga rod mare. Di na mo't pinanunot ti marik na ni nanang no aramidan na ti kasjay. Sa apay no agsa sa uday jay kakas lang makaungot akanayon mare. Ay talaga mare. Hot-tempered day jay ama ko na. Ada ako nanang. Ada inyawid ko alugaw para kada kayo. Nanang? Nanang? Ay nawaw. Di matan sumumbat. Sino ti sapsapulang meron? Ni nanang. Sa dino ti ayan na. Kita mi ti silid Diyak mo't nakita arimwar. Ay nawaw. Di mo nakita arimwar manong? Uy, amangan ko nakno na iturog naman ang lita. Awan nga ro dita silid na. Kasano nga awan kat diyak mo't nakita arimwar. Ay nawaw. Amangan mo't no gimura ni nanang iti naramid mo. Anya ko mangay ti gumuraan na kat pagsayaatan mo tinaramid ko. Kasano no gimura kat nagtalawan. Amom nga rod no sa dino ti pangsapsapulan tayo. Sikan tumat manong. Napan mo pinuuran ti daduma koleksyon na. Amangan no limabas ni nanang iti paraangan niyo, Mari Elang. Ala, awan mo't mare. Diyak mo nakit-kita. Apay, awan iti balayo? Awan nga rod, Mari. Rimwar asana nagpakpakada. Ay, saus, daytan mare. Amangan no na upay mo tin iti inaramid ni Manong mo. Day tamat laang ti atap ko, Mari.
Bakit nga minin ni nanang yo? Iso a sensitibo meten. Di min amo no sa dino ti pangsapsapulan mi kan kwa na mare. Ala mare, padasan yo ati agsaludsod iti dadduma a kalugaran tayo. Amangan no adda iti uray may sa kadakwada nakakita ken ni nanang yo. Sige, ta tumulong ak tumot lang mare. Agsaludsod akmet kadag iti gagayem ko. I-text ko no adda mo ti maalak nga impormasyon kadakwada. Anya ti masapul mo, Mary, nakaong. Amangan ko nak no nakita yun ni nanang tata. Amangan no limabas iti paraangan niyo. Saan may? Sa dino tinapanan na ay, ha? Atapan mi ang nagtalaw ti inami tata. Ay, nawaw. Itanda aga pa o nga agtalaw. Amangan no naupay iti panagsasao ni Manong Jonas ken kuana. Tinuuran pa'y ngamin ni Manong ti iduldulin na agamit mi iti bodega. Anya? Apay nga may napinuoran na. Tapno saan ka no amay wara-wara tata. Ay, iso matlagay, amangan no na upayon ti inayaw kat nagtalaw ngagpaisaw. Rabiin, ngam awan mo't nga agawid ni nanang. Basol mo daytoy Manong. Diyak matimpagarop ang maupay ni Nanang ading kaw. Intun sumaruno ngamin, di mo unay ti agungat ka ni nanang. Nang runa no may papan ka dagiti koleksyon na. Tauray abubot dagita, napataglatakin ko na. Day, tatibindot ka. Ita, agparikot talang aron. Tadi tamad ammo no sa dino ti pangsapulan ta kaninanang. Anya nga tanumapan ka ag-report ti barangay hall. I-report mo ang missing ni nanang. Awan pa yung 24 hours. Hala, sapay lang ko ta malawlawagan ti panulot ni nanang kat agawi doon. Talagang awan nakit kita yaw, tatabelaw. Ay, no ada man nakita. Imbagak ko man, ay, ti kabsat mo. May sangal dawan ti napalabas, sipod nagtalaw. Ay, ikararag taylatan. Nga adday tinasaya at akasasaad ti inayaw. Una tata. Inugtam samot ka nung amin, iso nagtalaw. Una tata. Aklo nag-anakaungetak kininanang. Kasano? Uray na perde kan agbubuot kat iduldulin na pailang. Imbagam lat ako may tinasaya at anak kaong. No inungtam, sigurado anasaktan tirik nana. Anya ngay ngarod kat nalpasan tata. Uray agbabawi ak, napasaktanan tirik na ni nanang. Abumon, tiaramida miti sumarunaw. Talaga akasta, dagiti nataengan. Sensitibo dan. Nakitam ti bunga ti inaramid mo, Manong. Awanan, di tayo mabirukanan ni nanang. Sa pala ko ta adda kumari na anapanan na. No awan nga sikan tumat ngamin. Agpatangkan ka. Inbagak mo tadi mo ungungtan ni nanang. Wen, aklo na kabasol ko. Saan tayo mo to na may subli kinalpasan? Kita tamangan no po uram tanabat-bati ang koleksyon ni nanang. Saanan? Ore, agbuot dita. Dita yun pakibiyangan, tapno awan may bagbaga ni nanang. Saan siguro adi makkel ti isyo no impalawag mo anasaya at ti amin ka ni nanang. Saan na maulit dahi jay? Awanon, saan tayon nga amo no sa dino tinapanan na? Ay kat sapulan tayo Awan mo't sa bali papanan na. Sigurado nga dalang dito ni nanang. Wano amangan no aday ti balay dagiti kukumari na. Agrubot ka nga rodan, tayo tasapulin ni nanang Manong. Nakaumay kayo magtatabilaw. Ada ka no nakakita ka ni nanang yaw. Iti ayan ti kumari na di takabangibang nga barangay. Ay, magyamanak Diyos ko. Amuyo ka din o asino ako kumari na, tata? Ay, dahi tate, jak na salon-salon. Isurok langan ti balay ti nakaibagak anyak. Tada kayon ti mapan makisarita kadakwada. Wen man tata, ket agyaman ako na ya. Kasta una yung ti danag mi iti inami. Ito na sumarunaw, di mo kami ung-ungkan. No, adda kayat mo nga ibagakin ko ana. Ipakaawat mo ang asayaat.
Di kagong unget. Iti kasta, sana masaktan tirik nana. Uwan tata, aklunak mo ita basol ko. Sungarot nga agbababawi ak. Mala, sumurot ka kanyak ta mapantay ti balay ti kumari na. Uwan tata. Nay, anya ti hararamidin nyo ditoy. Manungal daw as sinapsapol da ka, nanang. Ay nawaw. Dakon kaya ti agawid. Tituyak lang ay. Iti anya kumama kagapo kat adamat balay tayo. Amangan no pagpupudutan dakmanan ni manong mo. No agawid dak. Iswa dituyak kaon. Saan, nanang? Siyak ti makisarita kin ni Manong. Ibagak adi na kayo ungungtan. Oh, awan latambo kong dita. Pinuoran ng tupay dagiti koleksyon ko. Tagbubuot da ka naon. Dinala mo nga ikan mo titipatag dagiti bambanag na patag kanya. Pasensyaan yun ni Manong, nanang. Aklunan na matakamali na dayjay. Iso nga agawid tayo, nanang. Sika man ti makisarita ka ni nanang, Manong. Talaga ka ni, adi na kayat ti sumurot. Mabuteng ka. Ang mga noong tamto ka numanan. Nasakit pa ilaang tinakam na ta pinuuram ti koleksyon na. Kasano nga rodon na ita? Saan mo ta mabalin, adi to'y ti pagnaadan na? Isumat ti kayat na. Saan mo ta mabalin nga iguyod tayo nga agawid? Isupay man na napagsakit ang tinakam na. Ay, nayin ayat ti bumakit. Ingkayaywan, Manong. Basol mo ta pinuuram mat nga min dagiti kagawa na iti bodega. Ay nawaho, nayin ni nanang. Ala, ingkayaywan tapno mayawid tan ni nanang. Nanang, pangasit agawid tayo. Diyak kaya. Awan pagdanagan niyo, saan kayon nga untan? Nagkamali aklaan nga talaga. Kasano nga ron mo dagiti koleksyon ko a pinuuram? Diya kon may subli ti pinuurak. Hanggang ikarek. Saan ko apuuran tinapat bati, nanang? Isa pangasiyo, agawid tayo. Saan? Diyak kaya ti agawid. Da kayo lang ang ti agawid no kaya ayaw. Saan kami nga agawid? Aging gadi kay agawid, nanang. Amaw nga may naklaang sukunay. Tapno adamanin ong tami di balay. Ay, saan, nanang? No agawid kayo, ikarik asaan kayo nga ungtan. Saan lang nga ita? Isublik ti koleksyon nyo iti bodega. Jakon pakibiyangan. Paisaw? Una nang, promise. No agawid kayo, tulungan kayo pa amang dalos iti koleksyon nyo nga agbubuot. Alang araw. Agawid tayo, anak ko. Ay, nawaw! No adda pagsayaatan akayat tayo, ibaga tayo anasayaat. Lawlawaan tayo ti panakaawat tayo, tapno saan ang mapasakitan tirik na dagiti dadakkel tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adungdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Nangidulinam itinapos ko la jacket ko, Pipito lakay. Ada iti cabinet mo, bakit? Ay nawaw, ti ko di mo idulin tara matag ita. Ne, sa dino ti papanamaya, bakit? Katrabain. Adda ti campaign rally dagiti kandidato iti ayan damari Elisa lakay. Kahit, mapan ka manan? Una, mapanak agdengeg, kan dumawat iti kwarta, no adda itad na. Anya? Tapno adda may gatang iti masapsapol, kan pangpariban ko matlaang ti daduma. Ay, agsardan ka man, bakit? Nakababain ti kastang aramidam. Kanya tinakababain ijay, Na, dawatan mo't amin na politiko. italaang mananday to'y, iso agun dawayan tayo kitdi. Apay ka, boy? Good morning, lakay! Agtugaw ka tagkapita. Ne, mayat tiisem mo Luisa, bakit? Siyempre, adamanan ng tud idirabi. Anya? 500 tinted dalakay. Isupay mo day jay Una yan. Day taagdawat ti amamait. Kano iso ti uso italakay. No managbabain ka, awan di ka makaraman. Kahit nasaya at nga rod ti kasta agalad ti may sa abotante? Mang tadamot ngamin, no kasta dumawat kami. Ay pangasim, bakit? Isardeng mo ti kasta nga aramid mo. Ang tugaw ka kiidin tagkapita. Inggatang ko iti tinapay ti inted dagiti kandidato idirabi Diyak kayat data. Kukwamlatan. No siya, adda ti prinsipyo kiti biyag. Sa anak akasken ka amabay bayadan. Umayak man maki-standby tatang. Mayat apagpwestuan ti sangwanan ti terse na yo. Tasidag ti kalsada. Ay nawaw. Apay kuma, no asidag iti kalsada. Sigurado nga ado ti lumabas nga kampanya inton madamdama tatang. Kahit, Siyempre, panagdadawat manan ay unay ka na nakaw. Sana na saya ti kasta. Ay natatang. Saan nga uson ti agin sisingpet ita panawan? Hindi. Masapul anatara tayo, tapno makaraman tayo mata. Kinapudno na. Dakkel matan ka tinaurnong ko. Nanayunan manan idirabi iti 500. No kasta, si nga raw di tataulan ti asaw, hindi rabe. Ay, nalabi ta kasta tatang. Narabianak ka tanagawid. Ngam, worth it mat. Adamot na yon iti urnong ko. Unay kan Luisa, anak ka. Para amin na lumablabas. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo, amasapul anatara tayo itaapanawan tatang. Ay, siya kung di mababay ni ti kastagar aramida. Awatan nyo to'y vest, kalugong kan payaw ngayon tada. Na, di mo matgayam usaran. Ngam dawat ka matadawat. Saan nga rod agamit ti kayat ko? Ano kumangay dagita? Kwarta ti ka sa pulak tatang. Ay, diya ka maun. Na, awre ka, ni tata kulas ti sumungat Di mo ibaga nga graban ti ama ni Remy akalugaran tayaw nga ngay nga opisyal kadawatan may. Panawan kayo pa'y tatang. Kasaritak ni tata kulas. Takno amok no kaano nga agawid day ta areme. Arak mo, Pipito lakay. Ay, nawaw? Nangalami ti arak bakit? Sa dino ko mapay ngay. Inted dagiti kandidato Intedda? O ano dinawat mo? Awanan ti ado nga sao. Awatam kit day. Tapno adda agas ti bannog mo nagtrabaho. Ay, diyak kasapulan day ta bakit? Diyak kasapulan day ta nga arak. Sana mabayadan ni ti arak ti butos ko. Na, aginarte ka pa'y laang mat dita. Di mo kaya ti libre? Kas na ko nakitayan. Sana mabaybayadan iti uray anyaman ti butos ko. Aha, no di mo kayat. Mga among ka Saklangan ti uminom. Nagadula ka nga artim dita. Adya ti masapul ma, Pipito anak ka. Amangan, nulim mablabas ni Luisa dito itatang. Awan mo ta nakita. Sa dino tinapanandaya. Diyak man ang mutatang.
Jak nasiputan arim mormot gayam. Saan mo't ang nagpakada kanyak? Ay nawaw, abangan no nag-house to house manain. Amangan ko nak no ag-house to house manen tatang. Ay wine, malagip ko man. Nagawid sa amatin ni Remy di tabalayda. Dako na ni Luisa kanyak iday, a plano na timapan ni Jeb balayda Remy. No kasta. Nalabit nga iti ayanda Remy, tinagturungan na, tatang. Agkapay-kapay, Luisa. Ay, agyaman naklaunay Ay, kumusta nga iti kampanyayo iti sa bali a lugar? Nasaya at latamot. Kaya't kadya sa wunday ta. Adda namnama ang mga baka? Depende Makita inton malpas ti panagbubutos. Sapay la kumaa, tamapagasatan mo da tao. Ay, sigurado day ta. No saan ka nga imot? Talaga, mga baka. Kas kadagiti daduma kandidato nga am mo. Ay, amakan kunak no. Adda pang merienda dita. May kakaditap no dumawat iti kwarta kanya. Ay, pang merienda laang mat, no adda. Ay napasensyakan. Ngam sa anak akas kadagiti daduma a kandidato nga ado ti kwarta na. Ay nawa, nakaimimot ka mat. Pang merienda laang di ka pa'y mangtid. Kasano lang no makatugaw ka. Maawatan na kuma, Luisa. Ay, no kastalaang awan latamok. Talaga adi ka mga bak. Uray pupuutan. Uray pupuutan day jay aremi lakay. Ay nawaw, di ka maawatan bakit? Apay aya. Nakaimimot launay. Apay, di nakainig ka niti kwarta, ididimawat ka? Iso akas tamot di bagbagam? Nakaimimot nga rod. Pag merienda lang mat adaw dawatot ngam di na pa'y may tudmat. Saan mat nga amin na kandidato ket baknang bakit? At dalat tadag iti simple a kandidato. No siya, jak to ibutos day ja aremi. Jak to pulos inayon tinagan na itilistaan ko. May sakamat bakit? Awan ti prinsipyo, ipabayad mo ti butos mo. Ay wala no asino ti mangyawat, iso ti may lista. Nimbagngal daw yun, tataandoy. Ay, kastabat kan ka, Remy. Ibatik ko matoy daduma apolyetos dito'y tersena yun, tata. Ayun Ibatim laeng dita. Tamangala dagiti umay gumatang dito'y tersenak no kayat da. Agyaman naklaunay, tata. No adda ti tarpulin mo, mangipaskil kamutan dita sangwanan. Ay na, agyaman naklaunay, tata. Awan ka de, di pinurdiya mamangiwaras iti pulyetos mo. Ada, nga manmanulaang. Tamanulaang mati budget ko. Saan akas iti daduma dita, akabailan dati mang purdiya iti ado. Kun mangtad iti pang merienda dagiti tattao. Tinapatag, kahit mayat ti serbisyom no mangabak ka. Laglagi pa, asan nga amin nga agbutbutos, kahit mabayadan. Sa bagay at tata. Agyaman nakmanan. Mawantay nyaman na. Good luck, iti panagkampanya. Na, adamot tarpulin ken pulyetos day jay aremi dito'y tersena yo tatang. Wan, inyag na pi manidikal man. Ay nawaw, apay a pinalubusan nyo pa'y laang amang ipaskil dito'y. Awan matadakas na katanak ka. Nakaimimot day jay kandidato tatang. Na, Idi napalak idyo balayda, awan pulos inted na, uray sa nga gasot no isaw. Saan lang nga day ta? Nagtamnay pa'y tiin pasangon na kanyak akapay. unay ka na nakaw. Di ka lagbay na rupat kwarta. Apay, suportaran nyo pa'y laang day jay areme. Wan, gaputamok akabailan na ti agserbay, anak kao. Ay natatang, nagrigat to pa'y amadawatan. Day taag sirbin tulakit din. Maawatan tayo kuma. Asaan nga amin na kandidato. Kadakkel ti budget da para iti panagkampanya. Nupay kasta, ibutos tay laktay da. Nang runa no ammo tayo akabailan damay ti agserbay.
Nakita ka naggapo ni Remy di tayan niyo na Juana. Nagkumusta laeng, apay kaday. Ibutos yo ka day dya kalugaran tayo nana. Ay katwon takas makita kat kabailan na mo tiyang serba. Ay na, di yo ammo ti husto akin na tao dya Remy nana. Ay nawaw, anyat kayat mo asawaan Luisa. Kano nakaimimot? Kasanumat anaibagam anaimot ni Rime. Ay, basta, imot dayjay nana. Iso ano siya, tida kayo, di yu ibut-butos dayjay a tao. Amangan mo, no may saka kadagiti butantay. Mahilig a dumawat iti kwarta kadagiti kandidata. Iso akasta, ti bagbagam. Anyati ko nam itayan na Juana. Sikat is istoryaan ni Luisa. Nakaimimot ka kanaw. Anya? Ay, jak maawatan no apay akas jay mutan ti bagbagana. Nasakit siguro tinakam na nana. Jak ngamin pinagustuhan idin aminsan kat. Pinagustuhan? Wen, imay di mawat iti kwarta iti naminsan. Pang merienda na ko nana. Ngam jak piman nang tad. Takurang mat nga rod ti budget ko. Kunak to maut. Hostaw ti atap ka. May samo day ta Luisa. Rupat kwarta maut. Wen nga rod nana. Agam di mulat ta ikaskasaw. No anya ti marmaritis na. Saan nga umanay day ta apakadismayaap. Panunutaw nga dalat na dagiti butantay nga adda prinsipyo na. Dagiti butantay asaan ang mangilakaw iti butos na. Ay bagbagaan man ta asawam, Pipita. Ay nawaw, apay ni bakit ka, nanawana? Nalaeng nga mang dadaol iti kandidato. Saan laeng napagustuhan ti kaya na mang dadaol lang. Anya? Kinasaritak idi na minsan. Kanakuna na nga imot kanon ni Remay. Isuan na saysaya at no jak ibutaws. Ay nawaw, uray da kayo? Kasta timbaga na? Kastamot lang ti mapan na is-istoryaan ni paradaan. Ay talaga rupat kwarta day tang asawam. Ay, jak ilibak day ta. Tapod numot nana. Tunggal eleksyon, kat may samot amang ilaklako iti butos na. Sana nasaya at ikastagalad ti may sabutan tay. Pudno launay nana. Mala, di kay madalagan. Kasaritak tumanan ti asawak. Nasaya at magtaimay ka dito'y balay, Luisa anak ka. Apay ka di tatang. Nadamag mo ka da, iti chismis may papankan ka. Ay nawaw. Anya chismis day ta tatang? Rupat kwarta ka kanaw, abutantay. Asino mo tinakadamagan nyo iti day ta? Nangagkaw, ti saritaan na gitipada ka pasaheraw, hindi na pasentro ak. Anya? Makitam da ita. Si kamot lang, tinakababay ni Tekastanga ramid mao. Sigurado aday jay areme tinangi marites. Gunggo nama, taugalim di parikaw. Dawat ka dawat, no di ka may kan, matitirik nam. Dadaulim pa yan di kandidato. Ay na, baliwang man ti Kastanga ugalim anak ka. Laglagi pa, nga dadagiti kandidato, ngawan ti maited da kwarta. Ngamayat mo ti serbisyaw akabailan dangay paay. Tasyak pay lang tiguraan dagita tattao. Nagbalinak lang mat a praktikal takasapulan tayo nga rod ti kwarta. Saan ka may chismis no nagululimot ka? Si kamat lang ti makagapo. No apay anaamuan dagiti kalugaran tayo, ti maipapani ti aramid mo apanagdawat ka dagiti kandidato. Duang aldaw laang kat eleksyonan. Makita day dya areme. Awan ti maala na abutos kanyak. Uray pupuutan na. Bakit? May salaang ti butos mo. No ado ti mangibutos kan ko ana, sigurado ang mga baklat na. Itikas dya kinaimot na? Para makita ah. Di kagsawa kasta. Tano mangabak ni Remy. Awan nakababain ka bakit? Kasano ngagpatulong ka kan ko ana? No iso ti mapagasatan ngagtugaw. Nalpasen ti eleksyon. Nangabak mo't piman ni Remy akalugaran tayo.
anya nga iti makunan bakit? Ay nawa, anya ko maitakanyak no nangabak. Di kagpatangken ako na. Tsambalaang dayta. Saan atsamba day jay bakit? Talaga nga iso ti kayat dagiti tattao. Kung nagtumot kan ka, saan nga amin abotante ket mangilako iti botos na? Nangabak ano nangabak? Awan bibiyang ko. Ammom bakit? Agpakumbabakan. Naibabain ka lang arudan iti panagdawdawat mo iti kwarta iti tiyempo ti panagkakampanya. Ingatong pailaang mati pride mo akasta? Awanan ti maramida, tanalpas matan ti amin. May sublik pa'y nga ron, tinapalabas. Wen, di mo maisubli tinapalabas. Ngam agbalin ko mga adal tinapasamakkan ka. Tainton sumaruno, di ka agbalin arupat kwarta. Saan aga po taawan tinaawat mo iti may sa kandidato ket dadailemon. No iso ti mapagasatan nga agtugaw. Awan agbain kanto adumawat iti tulong kadakwada. Ay, wow! Pudno akasapulan tayo ti kwarta. Ngam di tayo kumaagbalin arupat kwarta. Kas may sa abutante, adalata kumamot makuna a prinsipyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nadamag mo ka ti may papan iti dance competition ti barangay tayo, Marinanse. Anya day ta a dance competition, Mari Ophelia? Amangan mo't no para kadagiti agtutubo day ta, Maray. Ay, saan, Mare? Para kada tayo anataengan day jay. Ah, kastaya. Kat adda cash prize, Mare. 5 to 10 members ka, no? No kayat mo, mga ramid tayo mat, iti grupo tayo. Ay, nawaw. Diyak mo't amo ti agsala, Mari. Amangan no RRT aktum lang ije stage no kwa. Ay, katag-practice tayo, Mare. Anya ti isala tayo ay, Mare. Ay, line dance lang, Mare. Saan mo ta komplikado day jay? O, sige. Kayat ka di asawan day ta nga umanugot ka, Mare. Line dance laang gaya, Mare. Kabaalak mat siguro. Kasta, kati kayat ko kan ka, Mare. Agbiro kak tungarudan, iti kadwata, Mare. Adamo gayam ti dance competition ije barangay inton fiesta, hiner lakay. Nandiyan ka mo bakit? Isumot tin baga ni Mari Ophelia itay. Makiline dance kami kanu nga road. Line dance? Amom ayat agsala bakit? Agpraktisa ka. Adda kanumat ti cash prize. Isupay mo't ano mga abakda tao. Ay da kayo nung kabailan nyo. Apay kiti na saan? Rugyan mi ti agpractice inton Sabado lakay. Nagtext ni Mari Ophelia kanyak itay ka. Kompleto kanumat tan ti grupo may. Okay laang mat siguro kin kanya lakay. Wen, awan ti parikot dita bakit? Nalpas metkit din ti trabaho ije garden. Mangiling ta kayo man iti kamote, nanang. Adapay matay na iling ta idikalman, Ophelia anak ka. Kurang day jay, nanang. Ay nawaw, kasano akurang kada tayo laang matimang mangan. Umay dagiti ko kumarik inton madamdaman, nanang. Agpractice kami. Anya ti practicein niyo?
Sala, nanang. Para iti dance competition ti barangay tayo. No kasta, sumali kayo nga raw. Wen, kwarta ti premyo, nanang. Sayang mo jay. Manungay, Ay, medyo dakkel mo ta, nanang. Iso nga ag-practice kami mamata no maalami ti first prize. Ay nga ti araramidan dagiti ako kumare, Mimi bakit? ay nawaw, kas makita mo agsalsala dala kay, Para iti anya. para iti dance competition ti barangay tayo. Isumat lagayam Ay, medyo dakilmat nga minti premya, bakit? Isu nga ipapati dati ag-practice lakay, kayat dati mga bak. Ay, bareng mga bakda. Wen nga raw, isupay mo't maigatang kadagiti masapsapul no kwa. Naku nampay bakit? Ay, hapaya di kamot na inayon iti grupo da. Tapno damat ti bingay Kayat ko kumaa, ngam nasakit mutan ti sikat data ulakay. Jakon kabailan ti agsala, ang mga nusyak pa'y ti mangdadaal iti performance da ijay. Adda akon hiner lakay. Nay, narabian ka mait, Nancy bakit? Ay, pasensya kan. Nagpractice kami ngamin, tainton bigatan ti dance competition. Ala. Agina ka nga rudan. Tamangan tainton madamdama. Awan pa'y samot tinaluto amakan. Nakaluto akon itay awan ka bakit? Ay nawaw, pasensya kan alakay, naliwayak mo't nga agpayso. Okay laeng. Italaeng mo. Agyaman ak launay, tamaawatan nak. No kaasi ti apo, kat mga bak kami, bingayan kan tulakay. Lalaingin yung harod. Tapno mga bak kayo. Mano a minuto laengen kat mangrugi ti competition, Mari Ophelia. Ay, wen nga rod, mare. Itapay laeng kat agnerbyos akon, Mari. Ay, nawaw. Normal laang day ta, mare. No, pay kasta. Ag-focus laang, mare. Tapno saan kang agkamali. Sapay la kumaa, Mari. Relax, mare. Kalma ka laang. Ay, wan gayam. Awan pa'y mo't ni Manang siya. Paumayan, mare. Adala na pan na intulod iti ayan ni nanang na. Kunak, ano saan tayo ama kompleto? Kumpleto tayo, mare. No mano tayo ang nag-practice, isumat ti bilang tayong ag-perform. Nakasarita kun ida, mare. Isu nga awan pagdanagam. Kumusta nga, Nancy bakit? Good news, lakay! Nangabak kayo? Wan, lakay! Da kami ti first prize! Ay, sos. Kay, naalayo mo't lang ti premyo yo. Saan pa'y lakay? Itadda ka no inton sumaro no alawas. Ay, kit nasaya at ano kasta bakit? Worth it ama ko na ti bannog yo. Pudno launay lakay. Talaga nga inpapati mi ti nagpractice, idi napalabas alawas kat. Kahit sagmamano kayo nga Jak pa'y amo. Makitan to inton umay alawas no kasano. Mabayadan pa'y ngamin ti inutang mi amerienda di tatirsina. Tinapatag, kat adda mabingay yaw bakit? Tapno adda mo't serbi ti bannog yo. Himang pat ka din ni Ophelia, Mimi bakit? Awan pa'y lakay. Damag ka kat nangabakda ka no kahit. Aya, Dahil tatinangig ka pagsasaritaan da, di tatersina. ay ka, nasaya at ano na nga bakda, tapno adamat tigunggunada. Wan nga rod bakit? Sigurado makaraman-tamanan no ko Ni Ophelia pa'y ti kunam lakay, sigurado agumatang dayjay itilitsyon manaw. Rumuarak pa'y biit, nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanaman akaw. Mapan ko alaan ti premyo mi, nanang. Mai-release ka numatan ita. Sino ti kadwam? Ay, kwa nanang. Siyaklaang. One representative per group ka no. Siyak ti leader kada kami. Mala, mapangkangarudan. Kita amlang taitid mo ti para kadagiti kagrupaw. Wan, nanang. Ibingayak ida. Awan maimbagak abukodak ti premyo me.
Ay, uwan gayam. Awan ti pagatang yaw, nanang. Awan pay. Adu pay mati abasto tayaw. Kunakon ket, sikat ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Ophelia. Si kamo gayam, Mari Nancy. Sa dino ti papanam? Agpasentro ak Mare, si Kangay. Ay, ikaw, Maray. Adala mapan ko gatangan di ta tersena. Ay, wan gayam. Awan kadipay ti premyo tayo, Maray. Awan pay ti update da, no kaano ang mai-release. Awam pay mat, Maray. Next week, kunada idi na palabas alawas, Maray. Uwan ngam, awam pay mat. Anusan tayo laangan nga orayan, Maray. Bagaan na kaminto ano iteddan, Maray. Uwan, Maray. Di kay madanagan. Bagaan kay to no adan. At patuloyak nga rudan, Maray. Ang mga no atidug man ng tipila iti papanak. Sige, Maray. Agan anad ka. Oray si ka, Maray, agan anad ka man. Naalayo ka din ti premyo yo, Nancy Bakit. Saan pa ilakay? Ay nawaw, apay ngay? Awan kanupay mo't kuna ni Mari Ophelia. Nasalaw ko di tadalan itay. Na, apay nga awan, kat naala ka numot ng tidaduma ti premyo da. Ni, tiyak amo ti maipapan iti day taabanag, lakay. Amangan mat no napaninala ni Mari Ophelia ti premyo yo, kat di nala ang imbagbaga. Ti kunana kat bagaan da kami no mairilis ti premiumi, lakay. Ay, saludsudem manen bakit. Amangan no addamat gaya man. Mapanak to iti ayanda inton bigat. Nasaysaya at tay bakit. Medyo dakkelmat nga men ti premyo yo. Isupay kumamat ah. Awatan niyo ti minarket ko, nanang. Ay nawaw. Nagadaw na anak ka. Uwan takal alak ti premyo may nanang. Inted mo ka di ti bingay dagiti kumarem. Ay sus, awan ti pagdanagan niyo may papan iti day tabanag, nanang. Palagiplaeng anak ko. Amangan kunak no malipatam nga ito iti para kadakwada. Ited kunto, nanang. Makauray damot Sige, sikati makaamaw anak ko. Siguradum laeng ama ited mo ti usto abingay da. Iti kasta ket awan ti riray. Wen, nanang. Dagulit kayo mat. No bagak awan, saanan ama sapul nga ulit-ulitan niyo. Agtugaw ka pa'y Nancy. Agyaman naklaunay na namime. Anya nga minan ti gagaram nakkom. Ada ka din ni Mari Ophelia? Awan ni Ophelia dito balay. Ada na panan na. Apay kuma. Ay, salud-sudak ko mano naala na ti premyo mi, nana. Nadamag ko ngamin ang naalamat tan ti daduma ti premyo da. Idi pa'y napalabas nga aldaw. Di na ka di pa intad ti bingayaw. Ay nawaw, idi pa'y napalabas nga aldaw kunayo, nana. Wine, kunaklaki di ano naala yung matin ti bingayaw. Naala na matgaya man. Apay ngay, adi na intad ti bingay may. Agraraman mat day ta nga Ophelia. Ay nawaw, apay ka di bakit? Anyat na pasama kaya? Inala na kanu gaya man ti premyo may. Idi kanupay na palabas nga aldaw kuna ni nana mi may. Ay, kunak tumay. Naireleasen ti premyo yo bakit? Ngam di na mat imbagbaga kada kami. Tinasaya at kasarita yo manen bakit? Ang mga no nalipatan na laeng. Imposible mat ano nalipatan na lakay. Talaga kit di ang ingagara na. Kaya't na siguro abukudan ti kwartaan nagbanugan mi amin. Ay nawaw. Na, kasanong haruden day ta bakit? Ang mga no di na kayat ti mangibingay. Apay kumaasaan kat nabannog kami mat amin. Saan laang mat nga iso tinagsakripisyo? Sa bagay bakit? At dati puntom dita. Pasaritak dagiti kakadwami. Taalaan mi kin Mari Ophelia ti para kada kami. Ay, ngam nagpatangkan. Di bali latan bakit? Ited yun kan kuha na. No sa anak nga agbitaw. Ni Nancy kay nakita ka nagapo dito'y balay bakay. Isyong agpay siya ulakay. Ay datin may naimbaga. Sinalodsod na ti maipapan iti premyo da. Saan kanupay ngamin nga intad ti anak ta ti bingay da kuma. Ay nawaw. Apay ngay akas jay.
Jak amo man kin Ophelia, lakay. Ay, saan mo't mabalin abukudan ni Ophelia ti Premiaw? Tanagrigatan damot amin, dayjay. Day tangarod, lakay. Mangbangag ko tinagan ko, nanang, tatang. Apay ka, day? Kunak man no inted mo ti bingay dagiti kaduam ang nag-perform iti line dance. Nalpasan na, nanang. Naikanda amin? Uy, nanang. No naikanda amin. Apay nga raw nga imay nagreklamo ni Nancy dito'y balay. Anya, ti kunayo? Imay ni Nancy dito'y balay? Wayne, nagsarita kami itay. Isungam mo na ti maipapan iti bingay da adi mo inted. Anya? Talaga nga ulbud ka, Mari Ophelia? Ay nawaw, apay matakas tamare. Amumi nga inalamon ti premyo a pagbibingayan tayo kuma. Di mi pay ammo. Amangan kit di no ginastos mo aminan. Ay, kwa ngamin mare. Ammo mare, managing bubukod kalaunay. Ha? Ay, saan mo't amare? Bagim lang ti pampanunutem mare. Nalipatam samet a nagtutulungan tayo dayta a premyo. Ay, agpalawagak mare. Ay saanan akasapulan mare. No di mo kayat nga ito tibingay may. Kukuam aminan. Angam inton sumarono, di kan agrekrot iti kadwam. Ag-line dance ka siksika. Aggagatel kamot ang mga gastos iti saan mo a kwarta. Mare. Uray dagiti kadwata anak line dance mare. Nasakit tinakamdakin ka. Saan laang asya? Kasla dati parikot mo, anak ko. Nadagsan, nanang. Anya day aya. Kagura dakdag iti kukumarik, nanang. No ti premyo a ginastos mo ti makagapaw. Awan ti maibagak dita anak ko. Tabasol mo mulaang. Nanang. Nangip ipanam iti bingay daaya. Ada napatagan ang usarak iti daduma a kwarta, nanang. No siyak ti sika. Inotem abayadan anak ko. Ited mo ti bingay a para kadakwada. Ta nagsakripisyo kayo mo amin. Rumbeng laang nga ikam ida ti gunggunada. Di mo bukudan ti pagsayaatan anak ko. Uwan, nanang. Ikarigatak nga agtrabaho. Tapno maitad ko ti bingay da ginastos ko. Kasta uray asino mat. Maasar no kasta laang tinapasamak. Pagadalam dayta. Di ka aggagatel ang mga gastos iti saan mo a kwarta. Panunutem mo ti banog ti padam a tao. Nalawag ka day. Uwan, nanang. Di kay madanagan. Anusak asukatan. Tapno awanan ti adu asa uda kanyak. Ikarik, saanan ang maulit ti kastoy ang napasamak, nanang. Rumbeng laan nga agbalbaliw kan. Ta saan kan nga ubeng. Ay, nawaw! Nuan niya ti paraken ka, isulaeng ti igastos mo. Di ka agagatel ang mga gastos iti kwarta asaan met a paraken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada ibagak, nanang. Ibagam lang anak ko. Nagpakulay ni Trixie iti buok na, nanang. Ay nawaw, kaano pa'y? Idi kalman laang.
Kaya't kumatikas jay, nanang. O, di ipakulay tamot ta buok mo. Anya ti kulay ti buok na ayan. Nalambaga, nanang. O sige, ipakulay tamot ta buok mo. Green, pink, and blue. Tapno may mayat. Jack ipalubos ang maartang pandaya at Trixie. Ti kinapintas mo, anak ko. Agyaman na klaunay, nanang. Iyuray talaang, ta saan pa'y nag-release ti lending. Di ka madanagan, ta ipakulay tamot lang tabuok mo. Isuda lang, ay ti kabaulan na ti agpakulay iti buok. Ni Trixie ti lumabas, nanang. Siripan niyo atap no makita yo ti buok na anak kulayan. Ay nawaw, nalabaga nga agpaiso ti buok na. Uray adayo kat makitkita. Siyak ngay mat, nanang. Kaano yung ngay mat nga ipakulay ti buok ko? Saan pa'y nga rod nag-release ti lending, anak ko? Inton umay alawas ti release. No kasta. Masapol nga agurayak iti manong aldaw. Ano Di bali ta manunga aldaw laeng met. Di ka madanagan, taartapan ta ti kulay ti buok ti kaaruba tayo. Sigurado kayo, nanang? Wen, kasaritak to ni Antim Nena. Iso laang matiada parlor shop na dito'y lugar tayo. Agyaman akmanan, nanang. Aramidat ni amin para kin ka anak ko. No masapol nga iyutangan ka, aramidat. Apay, kapoy. Si kakaditi nagpakulayan ni Trixie iti buok na, Marinena. Ay, siyak nga agpay sumare. Ada ka di parikot? Kulayam tuman matibuok ni Tonet ko. Ay, nawaw. Ipakulay mo matibuok ti anak mo, mare? Un amare. Na, tultulada mo sa ti karuba yung mare. Kaya't nga rodmet ni Tonet ti agpakulay, mare. No kasta nga rod, ibagam tao may dito'y balay. Inton umay alawas, mare. Urayok pa'y ti release ti lending ko. Anya? Nanang, Apay manan. nakita ka nagpariband ni Auntie Sabet. Manan? Wan, numabalin ko makat agpariband kayo mat. Kan gimatang damat lang nga agina iti terno abado da. Ti kayat ko, ada ko mamat terno abado ta. Ay, wala. Mabalin latamat anak ko. Adamot kit diti sobra ti maawat ko iti lending. Si kanto ti kapintasan ananang dito'y lugar tayo. No mariband ti buok yun, nanang. No makita da pa'y aterno ti bado ta. Sigurado nga ado ti umapal ka data. Sigurado day ta, anak ko. Agbilib manen dagiti chismo sa kadatang agina. Agawa am ti agsagana to net. Anya to orasan. Agpalasak langan, nanang. Agawa am kalpasan nga agpaparlor ta. Agdiretsyo ta ijay sentro. Gumatang ta ititirno abestida ken bagta. Agpaiso, nanang. Nakitak titirno abado da sabet ken Trixie. Madlaw asaglalaka laeng dayjay. Itimol ti paggatangan ta. Tapno maartapan ta dagita nga agina. Saan ta paatiwan niya? Wan no kabailan tamat nanang. Isuda laang aya. Mala, agawa am nga rudan ati agpalis. Tapno masapatan. Sa dilo ti papanan nyo iti anak ta bakit? Apay kasta ti kawusyo. Nay, adda ka magaya man, hildo lakay. Nalpasan ti aramidam ijay talon. Saan pa? Hanggang mariknak ti bisin ko. Isa nagawid ak palaeng. Adda naluto amakan iti kusina. Si kamot ti makaam mo amangan, tagdardaras kami. Ay nawaw, di mo pa'y sinungbatan ti saludsud ko. Sa dino ti papanan nyo aya. Di talaeng lakay. Anya nga oras nga agawid kayo? Mabit kayo laang? Deta ti jak masigurado, tagpasentro kami pa'y inton madamdama. Kitaan nyo ta di kay marabyan. Wen, alas 3 siguro iti malim nga agawid kami. Ala, agan-anad kayo ijaywan. Naimbagman ta nasapa kayo nga imay, Mari Helen. Saan lang nga agpakulay ti gagara mi mare? Di mo ibaga nga agpariband ka mat, Mare. Naalam mare, ipaunat ko man matibok ko.
Kat no straight matabuok mo, mare. May mayat lata no mairiban. Tapno may mayat tibuyan na. Sayang mat dayta no ipariband mo, mare. Bagay mo matikas tabuk mo. Ay basta, iriban mo ti buok ko, mare. Ang mga numadadaal tinatural abuok mo, mare. Saan? Basta iriban mo, mare. Ala, sikat ti makam mo, mare. Basta imbagak ti pagsayatam. Ay nawaw, di ka madanagan, mare. Amok daytan. Ala, agtugaw ka nga rudan. Taon unaak nga iriban ti buok mo. Agawa, mare, tadapay papanan mi iti anak ko. Ay na, bagay mula unay ti kulay ti buok mo, tunet, anak ko. Uray mat si kananang. Bagay mo ti unat abuok mo. Ala, tumakder ka nga rudan dita, taagpasentro tapay. Ay nawaw, tibayad yung ay mare. Ay, wan nga agpaiso, nalipatak mo tun. Nalipata mo, no? Ay na, si kake di mo, mare. At da pagbayad ko niya, ay nawaw. At to'y ti resibo, mare. Dahi ta ti bayadam. Wen, at da kwartak ita, mare. Awan pagdanagam. Aha. At da pa'y suklik dita, Oh. Awan ti exact amount mo, mare. Iload mo lang itinumber ko ti sa nga gasot asuklik, mare. Agdardaras kami ngamin. Amangan numasapa man ng titudong. Inton maminsan tumanan na, mare. Sige, incoming. Agin lilipat manan. Kaya't naman ng ti makalibre. Ay nawaw. Nasalaw kumot iti dalan dahilen kan tunit nga gina. Naan ano ti buok ni tunay. Inpakulay da, nanang. Apay matakas jay. Di mo't may bagay kan kuana. Kasla rin bukid eh. Kat isumat ti kayat da nga agina. Ay, tila mo't ar-arabidan da kita nga gina. Di da nga rod kayat ti paartapan iti kaaruba da, nanang. Anya, Kat isumat ti pudno. Iso ang nagpakulay ni Tunet iti buok na ta nagpakulay ti anak ni Manang Sabet. Ni Manang Sabet, nagparibandmet. Iso ang nagparibandmet ni Manang Helen, uray unat met ti buok na. ay unay ang dagita nga agina. Iyutangan dapay. Ni Helen met, imbis nga isuro na ti anak na, saan ta kanunungan na pay kide. Ay awan tinagdumaan da nga agina. Kasta talaga dagiti tao ang managapal ken saan apaatiw, nanang. Uray awan kwartada, ipamuspusan da. Uray lending tinaggapuan ti kwarta, sigilat ta. Anya tinapasama kiti buok ni Tunet, Helen anak ka. Apay akas jay ti buok na. Anya ti makunayo iti buok ti apo ko yung ay tatang. Bagay nakadima lang. Saan apulaos? Kaslaan niya mo't tilangan na. Ni tatang mo't bagbagay ng tupay. Maartapan na ti kinapintas ti anak ti kaaruba mi tatang. Di yung makita ya. Ay nawaw, pangasim man si ka Helen. Sana day ta mangikumkum para ti paglaingam. Pudno mo't ti bagbagak tatang. Day ta ti isura mi ti anak mau. Ay nawaw ka. Aguray ka. Nagpariban kan samay. Wen tatang, kunak ano di humadlaw? Nagpariban ka, tanay. Unat mutin ta buok mau. Ay nawaw ka. O sino tinangibagang ipakulay mo tabuok mo, anak ka? Siyak nga mismo, tatang. Ay nawaw. Dahil ta, tinangigastusan nyo iti inutang ni nanang mo iti lending. Wen, tatang. Nagpakulay ti kaaruba tayo iti buok na. Iso a kinasaritak mo't ni nanang. Kumkumpurmi mo ti paggasgastusan nyo nga gina. Uray ni nanang. Impaunat na ti buok na. Kitahin nyo ita. Adayo anapimpintas ngam ni Auntie Sabet. Pangasim Tunet. Ubing kapailaan ngam kastan ti kapanunutam. Sana nasaya at ti kasta agalad di may nga ubing. Pakaisagmakan ti kasta ngar aramidin nyo iti inam. Kaslasaan anaragsak ni tatang iti kulay ti buok ko, nanang. Hindi mo latan ikaskaso ni tatang mo.
Kasjay at talaga day chay. Nagadupay sa una. Anya timbaga na kan kaya. Kumkumpurmi ka no ti paggasgastusan ta. Ay nawaw, anya ko matibibiyang na ngay. Saan mo't nga iso ti agbaybayad iti lending ko? Kasaritam to ni tatang nanang. Makapasurun mo tin no maminsan. Ayun, talaga kasaritak ni tatang mo. Bagbagaak day ta tao. Kontraan na mula amin ang aramidon ta. Mabalin ka di, lakay. Yan yamanan bakit? At naman plano yo apang igastusan iti kwarta ang naggapo iti lending. Mabalin ka di adi mo pagsasawan ti anak na. Di na kang pakibibyangan. Anya nga rin ti kayat mo ngay? No anyaman ti makitkitam, aguli makalatan. Saan mo't ati kwartam ti gasgastusan mi? Uwin angam, spoiled mo't ta anak mo. Naimbag ko maano pagsayaatan. Saan mo't nga ron? Lahita ti isuro mi ti anak mo. Imbes asuruang kumay tinasayaat. No kasta nga rod. Kontra amin nga ramidan me. Talaga akong traag. Ta saan mo't pagsayaatan ti kasta nga aramidon nyo? Gaputa nagpakulay kan nagpariban ti kaarubayo. Tuladan nyo mat. Anya klase ti kapanunutan day ta. Nagbinbinog kayo manan kanila kayo mo itay agsapa. Wen ata makapasurun ti ugal yun na tatang. Anya ti inaramid na aya, adi mo nagustuhan. Kontraan na ti panagpariban ken panagpakulay mi iti buok tatang. Ay, so matlagayam Iti anya kumaaga po kontraan na. Kat kwartak matararamatek tatang. Kwarta anagga po iti lendeng, kunam Tatang. Amom anak kaw. Iti kakasta bambanag kat saan anasaya at amapan mo iyot utangan. Sikan tumot lang tagbayad no kwa. Mabutang lang nila kay mo no mailumlum kayo iti utang. Narigat mo't piman no maibayad lang ti kwarta ang nagbambanugan na kanag iti bambanag nga awan mo't kais-iskan na. Anya ti masapul yaw? Adda ka din ni Madam Helen, sir? Anya ti masapul yaw iti asawak? Umay ko kumasingiran ti bayad ti utang na, sir. In black na kami ngaminan. Nag-live pa yan iti group chat may. Anya? Nabayagan day nga utang na, sir. Adu ti Karina kada kami nga maging gaita kat di mo't agbayad. Adtoy adtoy ti pamanaknak nga adda naawat na akwarta. Adda pa'y pinirmaan na. Naglukon na dya tao? Numabalen kat tulungan nyo kumati asawa yo, sir. Kasapulan mimot ngaminan ti kwarta nga inutang na. Mabit lang. Ay, agyaman naklaunay, sir. Asino tay jay tatang? Asino tay kinasarita yo? Ti tao, anagutangan ni nanang mo. Anya? Makitam day ta anak ko. Umaydan agsingir dito balay. Binayadan niyo ka di tatang? Sangaribo lang tinted ko. Ninanang mumut ati makaamong agbayad iti nabate. Narigat ti umut-utang no awan nam naman na pangalani ti maibayad. Iso asika, no adda makitam, saan na masapul atuladam met. Kas kumay ti panagpakulay ti buok. Wen, tatang? Tiksaman ni nanang mo. Salud-sudam, no anya nga oras nga agawid. Tagsarita kami man iti nalapat. Imay nagsingir ti nakautanga mitay. Kat? Ilikak iti sangaribo. Bayadam mo't tinabate. Mangibabain ka. Ay nawaw. Bayadam sa kaagsao akas na. Asino nga min tinangibaga amang ted ka iti sangaribo? Wen ata nakababain nga road. Isardeng mo na ita lending kas kadalon dita. Saan nga amin nga aramidon ti karo bagat tuladan nyo? Awan lang nga rodon makukwar tayo. Di pa'y kayat ti martapan. Anyan. Saan adakes tagpapintas? Dakes tautang mo tinagapuan na. Dahil nga ron, ti isuro mi ti anak mo. Ti umutang. Ti makikumpetensya iti karo ba? Ay, awan mong Helen. Anya na ito nakasakaw binagkat mo, anak ka. Gamit ko dagito'y tatang. Anya, Mabalin ka di adituya kun nga agnaod. iti anya agapaw, katadamot balayaw. Kasta unay ti ungit ni Hildo kanyak tatang. Adda ngamin na pan nagsingir ije balay itay awana.
Anya, Dito yak pay lang ang tatang. Diyak kayat nga inal daw asir-sermonan nak ti asawa. ay di kagreklamo akas ka. Nga main, basol mo matlaang. Nagturid ka mangigastaw sa iti kwarta naggapo iti utang. Suruang paikid din ti anak mo iti linuloko nga aramay. Pastrakan nak ka di tatang. Ay saan? Sana mabalin nga agnaid ka dito'y balay. Ah? Agawit ka. Kapag saritaan nyo kung lakay mo, ti may papaniti adaw nga utang mo. Ano sama? Kasi kamot lang tinangaramit iti padikot mo. Imbes nga isurom nito nit itinasayaat. Saan takalukwan mo ti isursurom kan kuana? Ay, nawaw! Makontento ka no anya ti adaken ka. Di ka agpalangguad no nagtaon mo at iti utang. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam. Suruam kit di iti nasaya at ti anak mo. Tapno agbalinto anapintas ti biyagyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.